muraho. Amerika yahaye Iran ingingo 15 yifuza ko zubahirizwa ngo intambara ihagarare. Naho Israel yo yivuganye umugabo mukuru w'ingabo za Iran zirwanira mu mazi. Utise byo ni ibiki, ni ukuri byagenze gute ryari? Byose ni izi minota ine yonyine hano mu kiganiro umunyamakuru, ubundi uravanga umenya imva n'imvano. Naho ngende Steven is 20 ikaze. Amerika yahaye Iran ingingo 15 yifuza ko zubahirizwa ngo intambara ihagarare. Iyi ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ibirimo n'ibyo mu Rwanda ahagana kwa 25 Werurwe 2026. Umushinga w'amasezerano Amerika yateguye ugamije kumvikana Iran ku ntambara imaze iminsi mu burasirazuba bwo hagati, ayo umusingi urimo ingingo zijyanye no kuzibukira gahunda y'ikorwa rya misile zirasa mu ntera ndende, guhagarika gahunda y'intwaro za nucleaire ndetse n'ibyerekeye umuhora wa Hamas. Uyu mushinga ugizwe n'ingingo 15 washyikirijwe Iran binyuze kuri Pakistan. The New York Times yanditse ko ibiwukubiyemo bigamije gutuma intambara ihagarara. N'abantu batatu bazi neza iby'umushinga w'amasezerano babwiye N12 News ko Amerika yiteguye gutangaza agahenge kazamara ukwezi, ari nabwo ibiganiro kuri uwo mushinga byaba biri kubaho. Mu bikubiye muri uyu mushinga harimo gusenya ibikorwa remezo byose byafasha gukora intwaro za nucleaire ndetse kwingeraho no kwiyemeza kwa Iran kitezongera gushaka kwigwiza intwaro za nucleaire. Ibi nk'aho bidahagije, uranium yose iri muri Iran igomba kujyanwa hanze y'iki gihugu. Uyu mushinga kandi usaba Iran kwemera guhagarika inkunga n'intwaro imitwe yitwaje intwaro yo mu karere, ndetse umuhora wa Hamas ugomba gutangazwa nk'amazi rusange yanyurwamo na bose. Kwa 24 Werurwe 2026, President Trump yavuze ko mu butegetsi bwe bari kuvugana n'abantu b'ingenzi bashishikajwe no gusinya amasezerano. Ati turi kuvugana n'abantu nyakuri bakeneye amasezerano cyane pe, kandi bashaka gusinya amasezerano. Ni wabyumva ko babishaka cyane. Nyamara nubwo bimeze bityo, ingabo za Iran zikomeje kuvuga ko nta biganiro biri kuba hagati ya Amerika ndetse na Iran, mu gihe Pakistan yo yatangaje ko yiteguye kugira icyo ifasha muri ibiganiro. Mbibutse ko intambara muri Iran yatangiye ku 28 Gashyantare 2026. Ubu Amerika ikaba ishaka ko Iran izibukira ibijyanye n'intwaro za nucleaire. Icyo nibaza kandi nawe wibaza ni kimwe, ese Iran izabyemera? Tukivuga ibyo, Israel yishe umugabo w'ingabo za Iran zirwanira mu mazi. Iyi ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse birimo n'ibyo mu Rwanda kuri uyu wa 26 Werurwe 2026. Binyuze mu gisirikare cya Israel yatangaje ko binyuze mu gitero cy'indege yishe umugabo w'ingabo za Iran Revolutionary Guard Corps. Izi zikaba ingabo zirwanira mu mazi ari we Aleza Tangsir. Ni mu gitero EDF yagabye mu ijoro ryo kwa 25 Werurwe 2026, icyari kigambiriye kwica abandi bayobozi bakuru mu ngabo za Iran nk'uko Minisitiri w'ingabo za Israel Katz yabishimangiye mu mashusho. Ati umugabo warushinzwe ibikorwa by'iterabwoba byo gushyira ibiturika ndetse no gufunga umuhora wa Hamas agatuma ibikorwa by'ubwikorezi bitagenda neza yarashwe aricwa. Israel imaze kwica abayobozi ba Iran barimo Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga, Minisitiri w'ubutasi wa Iran Ismail Katib, umunyamabanga w'inama y'umutekano ya Iran Al-Larjan ndetse n'abandi benshi. Uretse abayobozi harimo n'abaturage bamaze kwatikirira kuko barenga 1900 bamaze kwicwa, barimo abagore n'abana barenga 450 nk'uko Minisitiri w'ubuzima wungirije muri Iran Al-Jafarian yabitangaje. Yashimangiye ko kandi abarenga 24,000 bamaze gukomerekera muri iyi ntambara, barimo abagore 4,000 ndetse n'abana barenga 600. Icyakora Iran nirahamya ko uyu muyobozi wayo ushinzwe ingabo zirwana mu mazi yishwe. Abanga mu bijyanye n'intambara bo barimo baravuga ko biramutse ari byo Iran yabikomeje gucibwa intege mu buryo bukomeye cyane mu buyobozi bw'ingabo. Tangsir yari ku mwanya w'ingenzi ku ruhande rwa Iran kuko yari mu bashinzwe gucunga umuyoboro wa Hamas usigaye uri nk'iturufu ikomeye ku ruhande rwa Iran. Iyi Iran twumva mu minsi ishize yari yatanze umuburo ukomeye aho Israel ndetse na Amerika avuga ko gufunga uyu muyoboro unyuzwamo twunguru tw'ibikomoka kuri peteroli miliyoni 21 ku munsi. Muri iyi minsi Israel ndetse na Amerika byagabye ibitero byinshi ku bikorwa remezo byifashishwa mu kurwanira mu mazi, kuko nk'ubwato bunini bwa Iran burenga 90% bwararashwe. Iran yakunze gukumira ubwato bwavugwaga ko bufite aho buhuriye na Israel ndetse na Amerika, haba mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, ikemerera ubw'ibindi bihugu by'inshuti zabyo bukaba ari bwo butambuka. Mbisubiremo, Aleza Tangsir yishwe umugabo w'ingabo za Iran zirwanira mu mazi. Yewe nuko nshoje ikiganiro umunyanganire kuba duhagarariye aha. Iki ni ikiganiro mu binyamakuru kandi nakagaruka iwacu. Nge ndi Steven is 20. Tuzasubire.